obebu bisasa sofo na last no kra no ene de twifo ka no akono ana English nso ye last wa ya hohomo a ne ho tene na waka Lucifer ho ane abofo ho wosoro last ane win Lucifer our heaven last win Lucifer in heaven so spirit no ra Lucifer no man ani presse ne kondoy so onyankopon be sore free nadwa so the seat of Lucifer no last aman ne condor the seat of God and the last I say Lucifer ma oye ku against God amen na konya na nyamede na traso no ompe last ma Lucifer hunu say sa konya na nye de nyamete so na ya one ya correct tenani brain no last na ma Lucifer by Satan last na ma Lucifer by the Satan enti nyame to amaguno or to last enso frusro atofam enti if you go to heaven now there is no last in heaven you will Lucifers awo oko heaven Lucifers ebida so ho cause abofo bia mu no emu 1/3 Lucifer renew no domba but last year you woman in heaven it is okay heaven now there is no what last amen